Priamým prenosom. Čiže ja som mieríš na mňa. Perfektne sa cítime. Sme plný napätia, sme nervózni trošku tej nervozity tam je, ale nie moc, aby sme sa... Vy ste nervózni, idete naživo toto vystúpenie, naživo. Ste nervózni. Pane, nehambite sa. Ste nervózni pred týmto priamým prenosom. Ste nervózna pred týmto priamým prenosom. Vážne. Je to taká sympatická. Ste nervózni, pane, pred týmto priamým prenosom. Čo idete tancovať teraz? Víte, to svetové vystúpenie. Hej? Finále. Kde som? Vôbec nie ste nervózni. Obdivujem vás. Ona je nervózni. Ja som tiež nervózna, áno. Ne. Ondro ma zabije. Pán režisér, ste nervózni? Daj mi pokoj. Vidíte, režisér na svoju hráčku toto. Tak to vyzerá. Dobre, ideme. Posledný krát, počkaj. Budovky. Povedz, že ste. Dobre, ide sa. Počkaj. Posledný krát, Libor.